nta kinyabuzima na kimwe cyabasha kurokoka urupfu nyuma yo gucibwa umutwe. Icyakora bitewe n'imiterere kamere y'umubiri wacyo gishobora kumara igihe runaka kitarapfa nyuma yo gucibwa umutwe. Ariko se mu gihe kingana iki? Bisa nkaho bigoye kugira wumvisha ko ikinyabuzima cyamaze igihe kirenga umwaka kidafite umutwe ari kizima, ariko byabayeho. Wari uzi ko sayi inkoko yamaze amezi 18 ari nzima nyuma yo gucibwa umutwe? Iyi nkoko bayise Mike the headless chicken, cyangwa se Mike inkoko idafite umutwe. Mbaza ngo byagenze gute? Ku itariki 20 Mata mu mwaka w'1945 mu gace ka Florida ko muri Colorado havutse inkoko yitwa Mike. Nyuma y'amezi agera kuri 5 ku itariki ya 10 Nzeri mu mwaka w'1945 ubwo witwa Lloyd Olsen yarimo akata imitwe inkoko zo mu ifamu yabo yaragiye kugurisha mu gace k'iwabo kitwa Florida ko muri Colorado, hari harimo n'inkoko yiswe Mike the headless chicken. Amaze gukata inkoko umutwe yarirukanse isa nk'ishaka gucika, arayifata ayipfundikira mu gikarito yarimo ashyiramo izo yabaga amaze gukata imitwe. Ntigeze bitindaho cyane kubera ko inkoko nyinshi zigerageza gucika muri ubu buryo nyuma yo gucibwa umutwe kubera ko amaraso azaba agishyushye. Gusa byaje kuba igitangaza ubwo ajya kureba inkoko yamaze gukata imitwe mu gitondo cya kare agasanga ya nkoko ikiri nzima, Mike the headless chicken. None byagenze gute ngo izindi nkoko zikatwa imitwe zihite zipfa ariko iyi nkoko yiswe Mike the headless chicken igumye ari nzima? Kugira ngo dusobanukirwe neza iby'iyi nkuru, reka tubanze tumenye ikiba nyuma y'uko inkoko zikaswe umutwe. Hashingiwe ku bivugwa na Dr. Wayne Kwenzo, inzobere mu miterere y'umubiri w'inkoko, avuga ko igikanga cy'umutwe w'inkoko cyaba kigizwe n'imyanya ifunguye mu buryo bubiri, aho amaso aba ari n'aho ubwonko buba buri, ahagana inyuma hafi y'ijosi. Ibi akaba ibyo yari avuga ko kabone n'ubwo inkoko yakatwa umutwe haba hakiri amahirwe menshi y'uko hari ibice by'ubwonko bwayo byasigara bifatanye n'igihimba, by'umwihariko icyitwa brainstem na cerebrum. Ibice bikiri bizima, umutima ushobora gukomeza gutera no guhumeka bikomeza gushoboka mu gihe nibura cy'iminota 15. Ngiyi impamvu nyamukuru ituma inkoko nyinshi zishobora kumara iminota 15 zikiri nzima nyuma y'uko zikaswe umutwe. None byagenze gute inkoko yiswe Mike the headless chicken yiciri hamwe imara igihe cy'amezi 18 ikiri nzima kandi idafite umutwe? Mu buryo bw'uruhurirane kandi bw'igitangaza, ubwo Mike yakurwagaho umutwe hari agace k'ubwonko kitwa brainstem twabonye kasigaye gafatanye n'igihimba. Aka gace k'ubwonko katumye uko oxygen ukomeza gutembera amaraso ya Mike the headless chicken, ibice byayo bikomeza gukora. Ntabwo ari byo gusa, kuko ishoka yakoreshwaga mu kata imitwe y'izo nkoko yakase umutsi ujyana amaraso ku bwonko mu buryo budasanzwe, aho amaraso y'igihimba ari gusohokera hirema gisa nk'igihoko cy'amaraso kitambika mu nzira kibuza amaraso yari mu gihimba kumeneka ngo ashire mu mubiri wayo. Nyuma y'uko Lloyd Olsen abonye Mike imaze umunsi wose idafite umutwe kandi igenda ikiri nzima, ntabwo yarakibaze ngo ajyane ku isoko nk'izindi. Yatangiye kujya yigaburira yifashishije urushinge yinjizaga mu ijosi ryayo, ubundi akanyuzamo ibyo kurya n'amazi yo kunywa kugira ngo iticwa n'inzara cyangwa se inyota. Iyi nkoko nyuma yaje kuba icyamamare kugeza aho abantu bari basigaye bagura amatike menshi muri za stade ariyo baje kureba. Gusa ngo ntagahoro gahanze. Ku itariki 17 Werurwe mu mwaka w'1947 haciyeho amezi 18 inkoko Mike the headless chicken ikaswe umutwe yapfiriye muri motel yo mu mujyi wa Phoenix, aho Lloyd n'umugore we Clara bari bayijyanye mu ruzinduko. Aho bari baryamye muri moteri bakanguwe n'urusaku rwa Mike the headless chicken. Bagiye kuyireba aho bari bayisize, aho bari bayerekaniye, basanga yabujijwe guhumeka n'ibimyira byari biri kuva mu muhogo wayo. Lloyd yashatse uburyo yafasha Mike the headless chicken ikomeza guhumeka, ariko ibi by'ubusa birangira ipfuye. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo Mike the headless chicken irava mu bwonko bw'abaturage bo mu gace ka Florida aho inkoko yavukiye. Buri mwaka mu gace ka Florida ko muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba ikirori ngarukamwaka cyo guha icyubahiro iyi nkoko, aho hazamo amagana y'Abanyamerika baje kwizihiza uyu munsi. Ni munyemere dusoreze ikiganiro tuzakomeza ubutaha. Ibiganiro nk'ibi wabisanga kuri channel yacu ya YouTube yitwa Isoko y'Ubuvumbuzi. Mwakoze kwa natwe naho ubutaha.